Nila alam pungtum alhin to kitu sanin Akashvani Kohima angay bangin kuki program akipan kitay. Tupo nga pang simin sitlo amasan tuso tumakay. Wang se tilso ata abanga thotu akihil tip na ho state sung muntina zanhi na chilha. Power project ho muna thedia state government in center panpin athum got. Chule thalo ki henden pi chunga lungphul je in Dimapur Municipal Council noya na tonghon thakit ni sim nga a kon phat tep lo ki phinna apat diwa phung do. Tun thu so lingin. Ata aham sit na hunglun na bang khatale state nin itabang ki got na anezem ti ho phut chen le patep na adel lut masadi agency ho le department ho ka a to khom le ki het mat su hat chule hitabang thukin ting mancha thille lo pan nei na ho thabelap na tia photlot na ni khum dan ki khelin wangsit na thilso do sa the ho le magnitude sagi le point sagi a hat link ki ho same thu ball thu nozin mock drill ho state sung muntina chilha pi na hi ve zanhi na ki phung bangin operation night guard noya tunila pungup leke akon minute som lenga sung district soma meiwa thamit hung hi diwahi state nin angai chat ten meiwa atha suhat be the to gon ho mu na dinga sangche a center government panpi na state government in thum na anei got ichi thu to ki sam ka za zan hi chun Shillonga Nagaland Power Minister KG Kenye Principal Secretary Dr. KD Vizo chule Department Official Phabep Hon Meghalaya Power Minister chongle North East Region Power Committee azong Chairman Medbaling do aga kimu pivin Nagaland Power Department in to gon thupi ta phabep pilut anei ho committee sehu ne hentin nge na aganizun milun lingdo inzong Power Ministry henga athu hi kilut nan te tin anawai la uvina hi amu diu dol hole sumsan ki pi do lo in Dimapur Municipal Council na tonghon lakit ni sim nga akon phat teplo ki phinna abol pat diwa thulut akimui zani DMC Employees Welfare Union in avel vela thil thum anei nongwa zong lamkai ho akon don but na ima aum lo ze a union in phat teplo ki phinna CP pat din gel hu anadei do ta ven hi aki sei ni khu akon DMC noya nen somna chile zapi to han zo si wo hai su hita diutin union in gi na ne kummasa ol ha zong chun hi chi thu aki phin abolun hin la councilin aka naw o ngai pi te te dia ki tepna anei to ki zuya anawo ha zun hi Ministry of Home Affairs le HCL Foundation ki thopi na a aiden to gon nozin Kohima atuni chun Corporate Social Responsibility CSR pat do anahita nini sung chil hatinga ki gong do hi CSR noya ki chu thep na kina aiden chairman Abu Metha in khanto to ki saya thilha saho thasen khoma kon ki mai tu pi deu angai na anha sejin tu chung ki chu na hin to gon po do lamle thunun lama jong pan la ho gu tup na le hil do thema ahung pan di kine o me na ti zapi to han lam ki zen na le thimzil lama jong CSR sale gon do ahi di wathupi etin thupu do ananei thai na hi thu so ho hi Akashvani Kohima akon hungki phonga ahi ve Federation of Indian Export Organizations FIEO ki veina lama ki tho hu na suhat chule to gon ki su ta noya ki guizop lam khol chilna nei di gel nan tu nai cha chun to khom na chom chom ananei than Director General le CEO Dr. Ajay Sahai Makaina FIEO Thalenghon Chief Secretary Sentiyangar Imchen Aiden Chairman Abu Metha chule Industries and Commerce Advisor Hekani Jakhalu te ho akimu pivin lole ai zaw lo na loga su ho khot thim thil pon ki khong ho le thil som state khot so ho gampa ma thot do the atu lo thu chule sim thu be di doi nan ki ho na anani khom movin hi Administrative Training Institute ATI Kohima a nini sung chil hadi state na dinga amasapen AI tools mancha na a capacity building plan development chunga ki chu thepna kin gon chu zan hi pat doin an tai
กินซู Personal and Administrative Reforms Department และ ATI กิทุนกิกงดอนะฮี Centers Capacity Building Commissioner ปัดเฮ็ดนันเนตาโหทุเซเดียกิโกนัน Department สอมทุมเลงอากูนมีสอมกุบเลงานปันอลาวินะฮีลำไกลำเละทุลุเซมนานุเมหอปันละพูลสะองาจิตยา MLA อจุมเบโมกิโกนินโกนันนีวอคาตาวน์ตีโฮลาซานฮีลอทาอิลอยโฮโฮเตกิขบนะคุมขากินจุนกิโกนินอินสุงอากุน society จันเซมหอยสุดีลมานุเมหอปันมุนอทุปีดานเซตทุนอพาจเจอากิเขียลนะปโดเลอบุยปีอาอปันุองาจิตินอันเซเจอัลหังปีอาปัสลทุนเนน society อินกิเฮซองเลนุเมฮอนลำไกปันมุนากิหุมลุดนะขัดเลขัดกิโตสดตัวนั่นแหละทุเลละนี่นั่นละมาจงถ้าทูตาปันละอันนี้ดีว่าอันติลขบูวินะฮีอลังขันจุน MLA ไว้เมมเบนโมหำโซยินอพาร์ตเมนต์เป็ดนะจอนดานกิจุยฮอจันกิบังจุเลจันนูจะปาลังนี่ลวานี่ละกูฮอบปีนะไกสังละมาเซมพัดนี่ดินกูนะอันนี้สินะฮี Principal Judge Wonchibeni V Petonin adia zito ki khen chule cha ki hen pi lama chondan ki zui ho alung kimlo na thu in holim na anamangin aman ki chum bol na hi in sunga kun ki pando a hi ji vetin ha ta na sejin chule ki bol tu na le ne lego chunga chanbo ki ba sa din ko na anane jin hi State government noza zangpe na to amun ki pi na di Common Educational Services Examination sangni som lugub dingin NPSC in online apat application se na din ko na ahin neze Department of Higher Education School Education Technical Education SCERT chule College of Teachers Education ho a to mun online sudim dinga thim ki vetna ala ding a heze to mun ong ho chu assistant professor lecturer graduate teacher le postgraduate teacher ho ahivin achin achai het ben nom hon npsc.nagaland.gov.in website na vet do the ahi tu so khum khana din avelin tu so thumakai wangse thil so ata banga tho thu a ki hil thip na ho state sung mun tina zan hi na chi la power project ho mu na thei dia state government in center panpi na athum got chule thalo ki henden pi chunga lungphul je in Dimapur Municipal Council noya na tonghon lakin nisim nga akun phat tep lo ki phinna apat diwa phung do tu so he chan hin aki chai tai tun mi min haulai lam kain a wa chaina laki saho ban ni chan ngai panu hi ti